Kani gade kapati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kakan hon traimon sobha kabatrai na kabanta ban kantiau ya kajilaka Ïakoura hakani karilum khasi bacantia kabalatep kum ka Green Heart Boxing Club of Mawlai. Mentau benai kelap pelong Rynsan Ïakob Kura kabalatep kum ka Mawlai Invitation Boxing Championship 2017. Ya kabala pelong haki Sngi lenter kata haka asitereng par arterek mentau nailor ha indoor sports hall kabah Mawlai modat baki. Ya kani Rynsan Ïakoura kaba Sngi la play perda dau district sports officer ka East Castles district uba George Lingdo ubalong kongsan haka jelang play haka balai dan rengkat ru uba Sylvester Kurba komu sembur kongsan. Nang tagi dekat jongka kanhon kaba pelong yakini Rynsan par lawan pensengan par ai mensiam yaki Nongïakura dagi pai ba nong song snong kani kathan. Hakani Rynsan lawan isimenta da prapusan Ngut ki Nongïakura na kani kathan. Pa ya kajeng kon la phya hakin ripway tuli ki baut.